ویوان امدکن و سپاسیات کمیته آماده کرد کم جبک و از دعوتی به شاهی کرد. امیرو سرسالیات 100 سالیات یا قامشلو ببیرتینه مشبوه فرهی رو آمدنه ریم دزانن گلی می کیرو قامشلو جیان دکی و کردی و عربی و سوریانی و آشوری و ارمنی و تبایی پیکاتی دیتر دیرو که وان 100 سالی بهتره هزار سالم لبه هرمی جیان دکن آوا کرنا باجار قامشلو بردوامیات و انجام برهمات کلتور ثقافت و گلانه گلی کویرو لقامشلو جیان دکن گلی من لقامشلو بتوایی پیکاتی خود افسد سالن پیک و جیان دکن پیک و همه بویرن کیف خوشی و به ایش به هفره جیان کرن آلیکاری هفته کرن و گاوا پیویس کر به هفره باجارا باراستن رجیم عباس و بریویجی اف دستلاتدارین ایش و فینیست اف با هفته سال سیاسته کی شوفيريست في دار مشاندن ديموغرافيا منطقة هولدان كو بغيرن ناف غيرتن ناسنامه قد خكرن هولدان كو gelin iyi hareme berdin hafte. Dva 15 salin davida. Reva beriya khosar her havulda ku lamber ve siyasete derkeve nasnami ve gelicere ve gerine و و سیاست کو هنت و سیاستنا پیشی بگیره. ام باورن سوریا نهدا و یه جوا سیاست شوفینیست جبو گوهرتنی دموغرافیک و نبی قد خکرنی زمان نبی ام به باوردانا کوه و پیوسته سوریا نهدا زاروک به زمان خواب بخوینن زمان دایی که بخوینن گلی حریمه به شکلی که آزاد چند خواه به چند خواه حرکت بکن تفگر بکن و ناسنامه تفایی گلین استری دا قامش لد تفایی باجاری دین ناسنامه خواه پارستن وام باورن كويت تبايي جلي فهرم جلي جزيرة بكرد خواب عربي خواب تبايي بيكاتي ديتر باشوري خواب سوريان خواب إبى يكى بباريزم قامشلو ديروكا قامشلو ديروكا جزيرة ديروكا تبايي سوريا شابكو حتى نها بيكفا جان هات كرن لبه باجاری لبه منطقه و انبارد کم ابی و میناکش بو پیشرو جامجی دوا 15 سالین داوی داد یه شورش سوریه ویری گلی که مزن بردار باس بو ایریشه گلی که مزن هاتن کرن گلی این حریمه بحمی بکاتین خواه پارستنا خواه کرن جبونا کو تننبن لهمبر ایریشن تاریخ هات نکرن خبری خستن کرن و هیزا خواه آوا کرن سربی اساسی هیزا سوریا دموکراتیک قصد هاتا آوا کرن و آوا 15 سالانه بهریم باراست دیسا جبونا کو باراتی چه نبه جبونا خدمتی بی گلی بری به 15 سالان حتی رو جهیرو سری به برک حتی واکرن و حتی رو جهیرو به همی که مسیح خبیجی لدیسا خدمتی به
herime kir. Piştî xwandina rejima Be'as. Rewşekî nû nal Sûriye derket. Sûriyekî nû te ava kirin. Saziyên netewî ji niva Sûriyê tên ava kirin. Me jî biryar da ku em tevlî ev Sûriya nû bibin. Li ser esasî rêkeftina 29 Meyê çele. Pêvaciyek dest pê kir. Pêvaciyek ku saziyên me leşkerî eko xûna şehîdê me hatin ava kirin. Li ser rêveberiyên me ê îdarî, ê evlekarî ji bo ku bi nasnama xwe tevlî saziyên netewî ê dewleta Sûriyê bibin, pêvaciyek dest hat pê kirin. Hîro bê münasebetê ez dixwazim bêjim ku ev pêvajoya a demişkirinê ê saziyên me leşkerî, saziyên me evlekarî, saziyên me ê îdarî di hindirî saziyên ê dewletê ê saziyên netewî ê dewletê da ev pêvajo bi dawî bû, tamam bû. û cemet virwat pêvajoyekî nû dest pê dike. Diva salên bûrî da, salên dawî da êrişên gelekî mezin hatin ser herêma me. Me şerrekî hebûnû tunebûnê da meşandin. Me herêma xwe parast. Li ser bangewaziya me. Birayên me ê li hersê parçeyê Kurdistanê dîtir. Hatin alîkariyê me kirin. Bi hezaran Xurt û keçên Kurd hatin li gel Qesedê sekînin. û ev herêma parastin. Hêzên Kurdistanî li gel me sekînin. Divê şerî parastinê mezin da bi hezaran qehremanê me ji parçeyê Kurdistanê dîtir şehîd ketin. Canê xwe dan. Bê münasebetê careke din ez di huzura da tevayî hevalên me ê ku hatin alîkariyê me kirin li gel me sekînin ev herêm parastin ku canê xwe dan ê şehîd ketin em wana bi rêz bîrtînin û em hevalê xwe dîtir spas dikin. Lê ez xwazim vê jî bêjim divê pêvajoya nû da ew hêzên ku hatin alîkariyê me kirin belka xerabûn. û li ser daxwaza me li gorî planseziyekê û li ser çend pêngavan hîro ew hêz ji vê derkê vekişiyan û em dikarin bêjin vê herêma me da pêvajiyekî nû hîro dest pê dike. Gelên me hêja eva bû 15 salin û li gel me sekînin. Di şerê parastinê da di şerê parastinê mezin da gelê me biçûkê xwe mezinê xwe li gel hêza me sekînin. Li gel hêzê me evlekarî sekînin. û herîm me parast. Fedakariyekî mezin hata kirin. û ev hezaran zarokê xwe şehîd dan. Hevalê me bûn. Parçakî canê me bûn. Me divê pêvajoyê da fedakariyekî mezin kir. Kedekî mezin hata kirin. Birîxmî ku gelek masî me jî hebûn, gelek şaştî me jî hebûn, lê we dev ji me neqerî, dev ji hêzê xwe neqerî û li gel me û her man we pêşgirî kir û em hev re jî heta roja îro hatin. Îro pêvajoya girîn dest pê dike. Îro ser esasî tevlîbûnê saziyên me leşkerî, evlekarî, ê îdarî di çerçeva întegrasyonê da saziyên nû li vir tên ava kirin. Li ser navî dewletê xebatek tên meşandin. Sazî vê erkek kar dinaşînin. Lê çi dike ez dixwazim bêjim
شتي کو اج گلی خود خازم اف سازی کوی رات ما افکرن چه سازی می لشکری دبن چه سازی می اداری دبن چه سازی می ای افلکاری دبن حمید بکدا وقت ما افکرن بخونی شیدان هات ما افکرن اول دستکفتی منت دستکفتی شورش منت دستکفتی گلی منت جبونه وی ام جواد خازم کو من تبایی دوا سازیان و سازیان نه ایکو هیرو به هرمه برای وادبن لی خودی درکبن ام به هفرا با سازیان خودی درکبن جبونه کو ام دستکفتی شورش خودی درکبن جبونه کو ام دستکفتی که خونی شیدان اطناف کرن خودی درکبن شما گیان ته خواستن که پیک واد ام باسازی خواه پیش بینن که در جی بگیرن به پارزینن لی خواهی در کبن و پیش بینن بس خواستم بیجم تا کچه نمه اینه دوام بکن ما فی انگلی من این روا جبو که دستوری در جی ببن مجارن ایکو مو دولت الهفده کری جبانا كده دستوري ده بيجي ببن شوازك خي قانوني بگرن و تكشينا ما سياسي جبروات حر دمه ده بتر و دوام بكن ده خازه مجوا اوكو اف خبطه من نو خبطه ما سياسي تكشينا سياسي جبونا مسوكر كرنن ما فين ما في قال لي كرت دستوري سوريا ده ولا كرن جبونا ويت ام هبره بتكشينا فورتر بكنو بلن بكن هيرو ما بهفرات ست سالي قامش له ام بيروز لكن هلبتن جي فرزقا حساكي جي ريفابريا منطقة قامش تتاخ